Abahungu n'abakobwa mwiki gihe kurongora canke kurongorwa neva barabihakanye ubujyajya bwaraje ahubwo nikoriya kandi uwo mugani barawuvuga nkagira ngo nubugugu ukibaza ngo nugufine reka ndakubwira impamvu ya mbere ituma abahungu batorongora ibaze abakobwa bahuye n'abahungu egome sharije y'umuryango yose ija ku muhungu ibaze icyo kintu naho umuntu amaze kubona ivyo bintu ararahira karangwa yuko umukobwa atogenda atamuriye emwe abakobwa mwe bazobajya babareke ahubwo bagiye kubahosha kuko ibaze umukobwa agafatira inshingano zose z'umuryango akazishira ku mutwe w'umuntu ariko ikintu ca mbere no banarabonye ku mwana w'umuhungu egome nubwo aribwa kemera karo ego ntasaza nuba ariko hari akantu kavuzwe muri Bibiliya ngira ngo bube ibaze nabwira ikintu kiba kwanza utaragera muri Bibiliya umuhungu aremera ukamukokora ukamujya ukamumara ariko icyo akeneye akirose abaguhaze ariko icyo kintu abakeneye nikiye ko wishinga inyo wundi kamariya ibaze icyo kiga muri make niko kuri Imana yari mu muhungu ikamukwiyemera ko byose abishoboye ariko abahungu babaye ibigugu narabare reka ndakubwira uko Adamu na Eva bacumura rindira gato Adamu na Eva bacumura urazi uko Imana yavuze yavuze ati wa mugore we atuzopfa uhababukiye umugabo wawe ntuzigera umuhaga ariko ibihungu nabugingo n'ubu byarabaye amateka egome biragomba guhamya abakobwa ngo bibajye ngo biryoherwe rindi kandi ko kwishinga inyo wundi kamari yawe ntako baje akuko Imana yabahaye yuko batazigera baduhaga ntavyo baje barika barabajya barabamara kandi ndagushigikiye ngo ntibigira bashika ku ruhome nta ijyanzira ntihera nta uhinda umusozi ariko rero mwabahungu mwe nagira ndabatuburire twa turabatubuzi babiri je nitwa Big Mike ndi inshuti ya bose pamoja na King Black Snake niyo mpamvu ngira mvugira abakobwa nkavugira n'abahungu ego wa muhungu we ntukaribwe n'umukobwa yishimikije ngazoguhigita nawe wa mukobwa we ntukemere yuko umuhungu agufata nababwo mu gihe byafise byose amawirenganira ariko uzi umujye mu gihe yagombye kukujya mu maguru mbere si no kukujya yagombye kugushurashuza reka ndabivuga neza oya Yesu kumushurashuza kuko baba bafashanyije byose ibese bekwereke ubifata nkuko kandi umukobwa wa yarose byakeneye umukobwa wa yarose byakeneye mugabo ujya rero uri kurahasiga amagara ibaza ko karavako nikigira kavako ahubwo rero nibo mukobwa vyirinda asaba ibyo akeneye abavyeyi ntabesaba uwo munga ariko aravugana na wa mukobwa we nimba ugomba kwirinda ukazoronka umugabo egome reka kugomba ibyo wariho rusaba abavyeyi ngo bisaba umuhungu ntagombe kujya cyaru cyambere niyo nta kujya ibyo utaruhiye ahubwo je murandaba kubera iki ahubwo uri n'ikigomba urabe ahubwo ndarabeme ikiryo kizinji gisangana umukobwa ni kubera twemera turabagarugurikira nabo bakemera bakabagaramira ariko ibi bihungu birika biratangiye iyo mizigo ngo nuko bironka amafaranga biya bintu birimwo n'umukoshi wanashaka ugihe umaze gusambanya umukobwa utamukunda icyo ni icyaha gikomeye kizogukurikirana gushika ku bana ugomye kubwira babihagarike rero bahagarike guhonga mbega urazi yuko nakubwiza ukuri igihe abahungu bahagarika kuvugisha abakobwa cyo kubasaba abavyeyi bavyara bakubwa bosha bihego niba bavugishe avugisha uwagira tware ntavugisha uwagira yo nico kunda kwera bakubwa ni benshi man ni benshi mugabo ngo byandagaye byanditse ugomye kuvuga yuko ngomye kuvuga ngo inyumviriza ugomye kuvuga ati nko umuntu avuga ngo nta kirati hibura kiyenze cyaje niyo mpamvu umukobwa tokwishiramo ngo nitwajyamana n'umuhungu bazoca ntwara wa mukobwa ukaramukwaye umuhungu Asha we urasimbye bagwikibagwikwe kakuzi kari iwaje kanyabagera ni kanyabagera urasimbye kanyabagera wewe kandi usize umugenzi wawe canke umukunzi wawe hakuye egome kuye nkagaruka bakobwa naje ndisubireko je naje ndakunda ariko rero mukobwa aho muhungu urimye ijya kabiri ntazokwakira uramaze kubibona wewe ibyo bintu navyo ndabona kuko je ntavyo nkora ariko je naje ndakubwira wa muhungu kamananye kumpanuro kubera ikiganiro kigira kirangiye egome kabona wa muhungu umukobwa araguhaye wamuhenze ngo uzomutwara yego atani cyo yakuririye atabujyanye itege kuja mu muriro udashi wa mukobwa we ngira ndakubwira yego gira umutima mwiza urondera umugabo wawe yego wa muhungu wa nawe wishiramo kuzosambana basambanya umukobwa umuhende yego atakantu kawe yigeza kurira n'umunsi umwe ngakubera injyana yego itega umuriro itege gihonamu uwo bujyajya wambwa wubukura he nakare baravuze bujyajya muri maki siko gutunga bujyajya siko bujye urazi Bibiliya je Bibiliya ndayizi kuko Imana ndayemera nubwo ndi umutubuye uburiri abantu inkuru y'ukuri na cyane cyane cyo gituma tubabwira abigeme mwifate neza mwihagaciro nimufatwe n'ubutipe haragatipe gashobora atakintu kimwe kifitiye akemera gafata riske yo gukota ikirato gukota impuzu gukota ishapo nk'iyi wanje agakota everything icyo cyose kugira ngo ajya kwemeza akujye ahigiye kukujya kariyeri yawe ibirangiye bamwe abakobwa mwe ni kubera iki mutemera ubuvuga ukurabaha project ibaze abo bantu batagase mbe mwibaza ko ariko bimeze ukazora
umupeti w'umutaxivero aje kuvugisha agufitiye gahunda nziza ukamwanga ngo ugombye ariko bavuga ko rugari babiri mwabigugu bagomba batatu ikibazo bakubwa bafise bavuga ngo wizeye umwe ngo bawibwe iyo ngora hariho nakandi kagani bobo bakunda gukoresha umwongo umwe wonze inyuma ngo kuvomera zose ngo ntawuzi uzotangura ngo ntaruzi uzotangura kwiragirika akabarabara duta zose n'inzira zishika uko kiganiro cyacu ni iki abahungu n'abakobwa impamvu batarongora hatwareka twanka gupfa mwabantu tutabatuburi tumaze gutuburira abantu benshi kandi abantu benshi baramaze kutwemera hari abarosa abagabo hari abarosa abagore yuko aho nyene hari wampaye nikado ya Samire kubera akiganiro twakoze ubundi iyo dukoze ikiganiro umenga turi bigugu twincabwe cyane gose ko amanama ko yegera amashwe vrima reka gukebaguzwa ntawe kugonga reka tugomba kuyaga turagomba ubusambanyi buhere mu gisagara hanini ikiganiro cyose dukora twisunga nyakubahwa perezida wacu yavuze imbonoka zoze ntazi ko afise ibigorye mu gihugu ibigorye bigomba kuguma bisambana ugasanga uruhungu rugomba gusambana n'umukobwa ngo kugira ngo rumuge kugira ngo rumyemeze imbere n'inyuma ni nyina na se mwakiremera kigatabagurika akemera ngo kironke ako gusororera ikintu kibabaje ni kimwe umuntu agafata imitahe yiwe yose amahera yakoreye umwaka wose agacakoresha umunsi umwe kugira ngo yemeze umukobwa iyo iPhone uri kuragwanira nk'iri twe dukoresha ikiganiro izomeneka kandi amagara yawe azoba yaramenetse azoba yarasinzigaye reka gutanga uwo mubiri reka iyo umubiri wacu n'ingoro ya Kristo kandi umubiri urahera vrema umubiri wacu n'ingoro ya Kristo tumaze kubivuga ikintu twibagira abakobwa birengagiza yuko uyu mubiri agashashi kagiye kegeye umuriro kaba kayaze yakaririmbo bavuga ngo komeza uyarunde cyane niwara kuva mu mwuka ntacyazo kumarira uzasanuka ikuzimu uyasige hejuru uzosanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa iPhone ni ikintu kimeneka kitamenetse kigapfa ibaze rero gufata umubiri wawe ukawutanga kubera ka iPhone ibaze ikintu maze iminsi ntekereza abantu baja gutwikurura ariko ikiganiro ndakirambisha tu gutwikurura ubundi bavyerekanye ko umuntu yari sugi urumva bamukuye ubusugi nuko inayo mpamvu ujya munsi wo gutwikurura baca kajya akantu kaba kari ku muryango kugira ngo berekane yuko n'inzira itari bwacimwe n'umuntu n'umwe ujya muhungu ni wayiciye ubwa mbere n'inzira itari bwahitwe baze wa mukobwa nk'umunsi abahungu bazogarura ubwenge kavuga ati jewe sinigeze nsambana n'umunsi n'umwe ati umukobwa wanje nimba atari sugi iye gutwara aka kantu nakonja nako ndabihevye baze umunsi Imana izosubira kurakara nka kera kwanza Imana ibaza abavyeyi kwanza burya bavuga ngo umuvyeyi n'Imana ni ikintu kimwe umuvyeyi azosha vyakira gute muri ico kibanza jewe ikintu kimwe maze kubona nuko nimba umukobwa wa muhungu we mugiye kubana banza umujane mu kumba usuzume neza kari sugiha muzuci ry'akamba Agora rero wewe nibyo gakoze wago dani abakobwa ahubwo uri umumenje oya nikamvuga kamwe ndaja kuba erega ico wewe utumvise mukanya ndaja kubakobwa nabo ndabafashe kubahungu je ubu tubuzi bwose maze umva rero uri kurashikira yuko umuhungu yafata ingingo akaja kumanya gasuzu nta kuja gucijya kamba umukobwa utazi kari sugi banza umujana ahantu gutwikurura niki mu kirundi nukuraba gutwikurura n'ikimenyetso simusiga ko utwaye ari sugi mugiye usanze atari umukobwa nawe kiranga umuhungu kari manzi niki ndungikira 5,000 muri rimikashi ngurama mega kugira ndungikira video burya rero sanze zikirundi umuhungu bamwitwa imanzi urazi ikirundi ndavyemeye kirundi ndakizi kuko ndi umuntu kirundi yashakunanira yashimiye ari kukiza ko rero wa mukobwa we ndakubwiye rimikashi yangira hari sico kimwe n'iki kigoye turi kumwe nagira hari narayuguruye hirya yewe nta kintu na kimwe kizima yo guhanura ubu turi kumwe ariko je ngira ndakwibirira ibanga kizokurangira umuhungu w'umusambanyi umunsi wa mbere muhura azokubwira amajambo asosa nka satani abwira Eva kugira ngo agiye kucamwa cyo ariko umuhungu agomba ko gutwara by'ukuri atamenyereye ubushurashuze azokubwira imigambi irambira kandi ijyana mu mutwe imigambi irambira ijyana mu mutwe azokubwira proje ijanye n'ubwo gumuzobamwe nuko azobura amajambo yo kugutetesha no kugutonesha ariko ntazigera gutoneka mu buzima bwawe ako kantu ndakwibiye wakijuju wacu umukobwa we sikazima nanje akadabwira bwa bahungu ne baterega kuru mukabona kugira ngo ubone umukobwa wo muri kazuza kawe ntuzura umubiri wiwe umubiri urahendana kandi umubiri urayonga ntuzura umubiri wiwe ntuzura ubwiza bwiwe ntuzura bahavuka burya ibikayangana byose sinzaha nuko bimeze kandi byera byose subufu fata indwi imwe burya ikintu ciza ukibona nubwo yobora umunsi umwe urabona icyari cyo
ukabona mu ndwi imwe amazi yahora yera yirabuye va mu nzira ugendo yashira umuvo afata iyindi nzira oya sico uvuze cengera sibere ni hanurira abahungu ko babaye ikigugu kabura ibyo uvuga oya sabuze ibyo kandi kwereke hari kantu bavuga ngamazi ngo ni wagomba kuyanwa akura kazi wewe ndakazi bavuga ngo amazi ni wagwa mu kiyaga amazi akakuniga nawe uze wasame umire ko dukeyi uyavure ko ari kimwe ku kindi kandi bakakubwira ngo iyo umuriro utashaka kwaka urawuhunga kandi amazi adashaka kuyoga uyabwire ko atabuho mufisa ako kanyuma niko utoye rero niko nagomba ibindi byose nubugugu busa yo nagera nakubwira amazi yase kuyoga yabwire ko atabuhoma ufitiye ni wo wa muhungu umukobwa agomba kukuja ijoro n'umugarango akwihishije ko nkinda nk'inzoka namubwira ko atamahera ufise kabiri ntimuzoyaga muzoba mwahebanye azoba gutotse ariko tujama nk'utu twama tubaganira mu kiganiro kuko imutarungika ayo mafaranga bakobwa reka je ndababwira ko nitwa Big Mike inshuti ya bose Go TV Plus iri uburi kurakurikirana inshuti yanje ku ishene yiwe n'Abaita TV 1 Burundi pamoja na King Black Snake n'abatubuzi babiri twibi bintu twaravyihaye gama twiberenga turi kumwe twese uzotubona mugabe bizosaba yuko ufyonda sabone kwizo shene nuko kugira ngo ibiganiro byacu zurabibona tugutamo tuntu benshi barabatuburiye ngo barika barabasengera umuntu ari isengera Imana gusa ni gisengera ni twitwararitse okay tuba abantu uhoraho igitambara cyaratabutse nanje no gusengera nawe wonsengera kandi si kuvuga ngo yuko ngo ndakuzi wawe canke ngo ikigira 10 canke oya iyumvira tuba tuburiye twavuga ati duhe 5,000 kugira ngo dushiremwe amamega twitagatire tubaha kandi ka video mugaca muvuga ngo aba batubuzi iki hari abarosa hari abamaze gutunga kubera twababwiye ikiganiro gikurikira tuzokora ikintu cyotuma umuntu atunga adakoresheje amashure adakoresheje iby'imiryango yaho aho tuka ukavuka famille yiwe ibaze twe kubona tubayeho neza tutigera turima ntiturima ntikikorera imizigo tugiye kuryama dukoreshe internet nuko kandi uzoza urabe muhira ukuntu tuba tubayeho neza cyane cyane wakigugu wanka kumenya yuko amashuri atamuntu atungwa muri makaba iyo abamashuri atunga ntabashumira baba bakiri mu gisagara ntibahiga ubwenge bahigaye ubumenyi nuko ibyo wamenya n'ururimi ubumenyi navyo rero Imana yadukuriye agafaveri diho ubumenyi aha rero ngomba kukubwira ukuntu uzomenya ingabirano yawe ukabaho twe turabayeho dukoresha internet mu Burundi ntawe twize nuko ariko twe tugutwikiye na cyane cyane tere wadukoreye umuzungu akaduhemba turaza gusubira mu bindi biganiro twe turagiye kubategurira yego biragusaba ko ufyonda sabone naho Yes, urumva uba waferinze azopfa ari umukene kandi mu buzima guferinga biba hariko kibi no kugumayo waferinze merci sana urumva kibi byanyuma tubikoze neza